Tandaan si Barangay. Barangay 3. Yung karne up. So, wala na kayo nung panditan, madam? Ay, buti. Ay, meron. ₱30 na. 30 pesos. Doon. Alright, that's it. Ito po, sa mid-section ng market. Eh, thank you, madam. Mid-section ng section. Hi, Beth. Hello. Pusta. Mid-section naman. Process. Food. Ne, long time no si partner. Pantisan. Ay. Wah. Ne. Oh. Nakaan. 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 Close ka.